Naiz eta 6 herritan, 6 hizkuntza mintza, improvisazioa, gure zubigintza. Asmatzen da bidea, asmatzen da hitza, arriskuaren plazer horretan gabiltza. Bidea asmatzean asmatzen da hitza, improvisazioa ez alda bizitza. Ni amets hartzailuz naiz, 32 urte dauzkat eta endaiarra naiz, eta bersolaria naiz. Nerea baino hobea ere bai. Bersolaria da hizkuntzarekin jolasean bizi den persona, baina jolas hori hausnar sortzaile, bere ideien zabaltzaile eta mundua aldatzeko tresna gisa erabiltzen duen persona. Nik behintzat hala bizi dut bersoa. Talde bat egingo aldegu lana ondo antolatzeko. Azken urteetan lehen euskaldunak bakarra pentsatzen bagenuen ere, gero eta gehiago ezagutzen ari gara beste lekuetan improvisatzeko tradizioa dagoela, Txipren ere badago, eta arrazoi horrekin Txiprekoen gana gatoz elkarrekin saio bat egitera. Elkarrekin saio bat egiteaz gain, bertako errealitate politikoa ezagutzeko aukera ematen du, eta orduan nahi nuke hor pixka bat sakondu, eta jakin gero hori bersotarako lehen gaia ere badelako. Txipre Mediterraneoaren ertz batean dago eta bere kokapenagatik inguruko herrien eta inperio guztien interesa piztu izan du. Orain bitan zatitua dagoen irla bat da eta berez bere baitan gatazka bat bizi duena. Iparraldeko zatia komunitate turkiarrarena da eta hegoaldeko zatia Txipreko Errepublika greziar komunitatearena. Txipre ezagutzen kantu tradizionalak jo eta kantatzen dituen talde baten eskutik hasiko naiz. Askotan, herri baten kantutegian egoten direlako herri horren historiaren sekretu eta pista asko. Zuen kantuetan askotan kantatzen duzu zuen herriari buruz eta gatazkari buruz baita ere. Αυτό το τραγούδι μιλά για τον τόπο μας. Μιλά για την αγάπη που έχουμε για αυτό το μέρος, που καταγούμε από μέρος που σήμερα είναι κατεχόμενο. Γιατί αυτός ο τόπος
εδώ και χρόνια υποφέρει από διάφορες σειράξεις, από πολέμους, κάθε μέρα. Κάθε μέρα από τότε νιώθω το ίδιο. Είναι σαν ένα λουλούδι που το ξεριζώνεις από το χώμα και όταν είναι μικρό δεν θα αντέξει να το βάλεις κάπου άλλο. Αυτό νιώθω προσωπικά βέβαια. Εδώ και ήμουνα 14 χρονών και πρέπει να σου πω ότι από τότε κάθε βράδυ στον ύπνο μου πριν κοιμηθώ περπατάω στους δρόμους του χωριού μου. Πάω στο σπίτι μου, πάω στην εκκλησία, πάω στο σχολείο που τελείωσα, το δημοτικό και γυρνάω στο κρεβάτι μου και νομίζω ότι κοιμάμαι εκεί. Και από τότε δεν έχω ξαναγυρίσει πίσω, πήγαμε στη Λευκοσία, ίσως να είναι διαφορετικό. Σήμερα πάντως, παρόλο που άνοιξαν τα οδοφράγματα, δεν μπορώ να γυρίσω, να πάω στο σπίτι μου, να πάω να δείξω το διαβατήριό μου για να περάσω, να πάω να δω το σπίτι μου σαν τουρίστα, να βγάλω φωτογραφίες και να γυρίσω. Προτιμώ να έχω μέσα μου αυτά που θυμάμαι, που για μένα είναι κάτι σαν θησαυρός. Το κρατάω μέσα μου και θέλω να το θυμάμαι έτσι όπως ήταν. Αν θα γυρίσω για να μείνω. Txipre kolonia britanikoa izan zen, eta 1960an deskolonizazio prozesu minberatsu baten ondoren bi komunidadeak lehen baino aldenduago gelditu ziren elkarrengandik. Enfrentamentu armatu batzuk hasi ziren eta 1974an Turkiako armada heldu zen, gerra izan zen eta ordutik iparraldeko zatia Turkiak okupatua dauka. Nice to meet you. I am Ahmet Basque. I am Mr. John. Okay. Okay. We go. Yes. Jende askok bere etxeak utzi eta alde egin behar izan zuen, greziar txipretarrek hegoalderantz eta turkiar txipretarrek iparralderantz. We are in the lower Varosha now. Later we'll visit Varosha, then go city, and then the old city of Famagusta. All the houses on the left and the right belong to the Greek Cypriots, but now live people from Turkey. The Turkish people have the right to sell them Greek houses on this side and to sell them Greek land. Everything is illegal, but everything is supported by Ankara politicians. On the left-hand side is the most important building for me. This building was my last secondary school. The last room on this side was my last classroom. I have abandoned my last classroom when I was 15 years old. From now, at the fence, you can see many red warning army signs. Army base, military zone. The people from Varosha left behind everything. No time to take shoes, no time to take clothes. And how do you escape? How do you... It's up to you. Without shoes, without clothes, it's up to you. You take all that... Yeah, you see bombs around you. You know, many famous people from all over the world, they had booked on this place before 1974, 20 years ahead, like Elizabeth Taylor, like Paul Newman, and many other famous people. Straight ahead there is two-floor house. This two-floor house belongs to my family. I can't live, I can't sleep, I can't go there since 1974.
because everything there is under control of Turkish army. I have abandoned my house on 14 August 1974, early morning. And I was thinking in the afternoon I will be back. Then in a few days, then in a few weeks, then in a few months, but past 42 years now without any solution of the Cyprus problem. And what did you feel when you see your house? Nothing. I feel like an animal. Because if you feel like a social person, maybe you need a Panadol or support by the psychotherapy. Yes. It's shame for politicians in Europe, shame for politicians all over the world. Waste of time, waste of life, waste of everything. You see, army, death. Etxe huts bati galdetu, zenbat min, zenbat sekretu, ez dituen aterbetu, ta bitartean iesi joanak, ze nostalgi sentimentu, zer den urrun, zer den gertu eta zer den desagertu, zuk baino ezin ulertu. Egiten dute birao eta ohartzen diren garaian ezin direla igaro. Beraiek hasten dira dardarka, alambrea geldi dago, alambrea geldi dago. Yes. Very good. All right. Is it good, the sound? Yeah? The sound? Yes. Egon ginenean lehenengo aldian nahiko unkituta ikusi zintudan bazuen kantu eta bertako gatazkaz hitz egitean. Gaur egun nola ikusten duzu gatazka? Πάντα υπάρχει ο πόνος, η πίκρα για την αδικία που έχουμε υποστεί. Να φύγουμε με αυτόν τον τρόπο από τα σπίτια μας, εκεί που γεννηθήκαμε, εκεί που είναι θαμμένοι οι παππούδες μας. Όταν μιλώ για το χωριό μου, για το σπίτι μου, για τον τόπο που γεννήθηκα, πάντα η συγκίνηση και ο πόνος είναι αβάστα. Gabon, Pafos, zer moduz Txipre, irla zahar sonatua, ni ere zu bezala nago, bi aldetan banatua, nere bidea bersoa da, aire zarber asmatua. Bersoa ez da fama gustako, etxe abandonatua. Bersoa da nese jasinen, mugaz gaindiko katua. Bere zaurietarik irri egiten duen kantua. Bere zaurietarik irri egiten duen kantua. Είναι με μεγάλη χαρά που είμαστε εδώ απόψε για να τραγουδήσουμε μαζί με τον φίλο τον Άμετ. Έλεγα στον Άμετ ότι δύο μοιρασμένες καρδιές σίγουρα δεν κάνουν μια ολόκληρη, κάνουν όμως ένα όμορφο τραγούδι. Αυτά τα τραγούδια θα προσπαθήσουμε να σκαρώσουμε
bersoak labur esplikatzeko teknikoki 3 gauza baino ez ditu. Bersoa gurea Euskal Herriko bersoa kapela kantatzen da, beraz kantatua da, ahotsez, neurtua da, metrika bat badu, eta errima bat ere badu beti errespetatu beharrekoa. Orduan askotan gaiai hartzen digute eta birentzat izaten da gaia, ona bakarrik etorri naiz eta orduan bakarkako gai bat eskatuko dut jardi ezadaten. Άμετ, ο πόλεμος μόλις ξεκίνησε. Πρέπει να φύγεις από το σπίτι σου. Χωρίς χρόνο να το σκεφτείς, κλείνεις την πόρτα. Δεν ξέρεις αν θα μπορέσεις ποτέ να γυρίσεις πίσω. Egun batzutan persona nola bihurtzen den pizti, bomba hotsak entzun ditut, bat, bi, hiru edo zazpi, ekaitz hau nundik datorren, ez dut ikusten zehazki, aita eta ama badoaz, erdi arrastan narrazti, aurrak ere negarretan, pentsa gero zesarraski, ola alde egiteko, guk zer egin dugu gaizki, ola alde egiteko, guk zer egin dugu gaizki. Δεν θα μπορούσαμε όμως να φύγουμε έτσι χωρίς να πούμε ένα τραγούδι που γράφτηκε από μια τουρκοκύπρια συμπατριώτησά μας, το οποίο χαρακτηρίζει αυτό που όλοι νιώθουμε μέσα μας, είτε κατοικούμε στο ένα μέρος, είτε στο άλλο. Αλλά εδώ, μαζί μας, είναι η στιχουργός. Συμπατριώτησά μας είναι η Σέη Ασίλ, παρακαλώ να σε... I really feel very emotional that we'll be singing together now this for our country. Λέμε πως ο άνθρωπος πρέπει την πατρίδα να αγαπά. Λέμε πως ο άνθρωπος πρέπει την πατρίδα να αγαπά. Έτσι λέει κι ο πατέρας μου συχνά. Έτσι λέει κι ο πατέρας μου συχνά. Yurdunu sevmeliymiş insan. Öyle diyor hep babam. Benim yurdum ikiye bölünmüş ortasından. Hangi yarısını sevmeli insan? You know, Nicosia is the last divided capital in Europe. So here, look at this cafe. They call it the Berlin Wall Cafe. You know, Berlin was divided as well. So here, there is the Turkish Cypriot side actually. Yes. And I am living here, and until 2003, I had to change 3 airplanes to go from here to there. Yeah. I had to go to Larnaca from here. Yes. From Larnaca, I had to fly to Athens. From Athens to Istanbul, and then to Nicosia. Now, from here to here, Okay.
three aeroplanes. Complicated. The longest 50 meters in the world. Bring down the wall. Yeah. You agree with Very this? much. Yes. Yes. You write it, no? No, I didn't write it, but I could write it. Zu aurra zinenean Txipreko historia nola erakutsi zizuten? I thought the Greeks were the bad people in my childhood. And we were the innocent ones, and because we lost our house. And then after 74, when the Turkish army came and invaded half of the island, our village was left on this side, on the southern part of the island, and we couldn't go there anymore. And they gave us a house which belonged to a Greek Cypriot. And I was given the room of a Greek Cypriot child, which I had the empathy. I was thinking of this child, where this child is. I was thinking of our own house. I felt like a thief living in somebody else's room. And it all changed my mind. I started thinking if the history I learned is a true history. Zergaitik izan zen hain garrantzitsua zuretzat muga gurutzatzea? Because I was born on this side of the island, and I didn't want to obey this rule that if you're a Turkish Cypriot, the proper place for you to live is the northern part of the island. And if you're a Greek Cypriot, you have to live on the southern part of the island, and you have to forget the rest of your country. So I rebelled to this. And also living here, I started understanding a lot of things that I didn't understand before. Why people are behaving like this. What is the reality for Greek Cypriots? Why they think this way? Why they act this way? I learned about these things, and which was very important for me to understand the reasons of the conflict and how we can find solutions. Nesi, zu hemen zaude eta hemen muga baten ondoan gaude eta zaku hauek zuk ikusten dituzu, baina behar bada terraza hontan askotan egon den jendeak ja hainbeste aldiz ikusi ditu, agian ikusteari utzi egiten diola. I think even if you don't see it, or even if you don't feel it, even if you are on a different part of the town and you don't see it, you have it. I mean, you have it in your psyche, because this is your childhood. This is your youth. This is your friends killed. This is your house lost, and it's part of the memory. Mm-hmm. And the memory is not erased. I mean, it's there. It's a history that we are all related to. Nese Jasin poeta txipretar erreferentzial bat da. Bere hitzek muga asko gainditu dituzte, bai muga fisikoak eta bai muga mentalak. Eta lortu du bi aldetako jendeak bere poemak bere egitea. Büyük söz şiirini okuyayım. Şiir o büyük sözü söyleyince bütün silahlar birden susacak. Susmuş yüreklerin intikamı tarihten, aşkın rüzgarıyla öpüşürken utancından ölecek savaş. Şiir söyleyince o büyük sözü, bütün pazarlıklar ve görüşmeler bitecek, işsiz kalacak arabulucular. O büyük sözle boyun eğecek tarih. Şiir söyleyince o büyük sözü, ya kurşuna dizilecek bütün şairler ya da barış inecek toprağa. Şimdi size Ahmet'i tanıtmak istiyorum. Ahmet rüya demek, düş demek.
Ahmet'in rüyası sınırları olmayan bir ülke. Dilin insanlar üzerindeki sınırların kalkması. Ahmet, can you come please? Nork eman zion arrasto bati hainbesteko garrantzia, galerak asko zenbatu ditut zein izan zen ganantzia. Bidasoako urak ez daki zein alde duen Frantzia, okerrena da oarkabean sortzen duen distantzia, edo agian ohartu arren hori ezin erantzia. Ni iparraldean sortua naiz, errefuxiatu baten semea naiz, txikitatik bizi izan dut aitak muga ezin pasatu izana. Nere aita eta amaren garaian, frankismo osteko urteetan oraindik gatazka armatua bizirik zegoen, eta gerora ere segitu baldin badu ere, garai hartan nere aita gatazka armatuaren parte izan zen, eta orduan poliziaren gandik iesi Hendaiara errefuxiatu behar izan zen. Eta ni nere aita 78an pasatzen, eta ni 83an Hendaian sortu nintzen, eta Hendaian hasi naiz, eta Hendaiarra sentitzen naiz. Txipreneo naizenean eta Nikosian ikusten duzu muga bai alde batetik eta bai alde okupatutik bi aldiz pasaporte erakusten duzu polizia txipriotari eta polizia txipriota turkuari. Goratzen nintzen umetan nola hemen amakin gindoazenean pasatzen gendunean itxasota biok. Aduana edo polizia nola egoten zan eta pasaporti erakutsi atzean eta gero kendu intzuten, baina zu adibidez Euskaldunen barruan muga horrek nahi gabeko distantziak sortu ditula gainditzen zailak, gainditzen kostatzen nahi zaigunak edo? Bai, zatik ezpeitu itxurik handikan, gu biziko gehan esperantzat, 20 urte bizi berbaldin badugu edo 30, maten du handikan 30 gure bizitza osoa egin ez tegule ikusiko, muga hori gaindituta eta bi beste aldeak bat eginda neurri, kulturalki bai, hizkuntzaz bai, baina politikoki bat eginda ez du ikusiko orduan ba. Bado zerbait gauzak desberdin itera eramango zintuzkena edo? Egindakoarekin egindakoa, beti aurre ikusi. Jaka ikusi dutan ikusita eta berriz ikusi behar bandu, ez da egit. Galdera ere niretzako da eta norberak erantzuten du. Orokorrean esan behar bandu, esango nuke, baina norberak egiten duenean eta norberak egindakoa, nola ez duzun suerte txarra ere euki dezakezu, baina nola ez duzu euki. Ohituta zen dueten inguruko bat eriotzak eramatea ere. Baita preso egotea ere zetik, nahi bezala zen, Jose Angel ere preso egon zen. Jendeak gure inguruko jende asko egon zen preso orduan. Aklimaduta egon duen jendea preso egoteaz eta oso... Eta erozin hiltzeaz eta azkenen ikusi behizen ez duela eman bere borroka horrek. Eta baina ondorengoak ze emango duen hori da, mugo hori da. Guain bizi dezu olako frustrazio puntu bat badagazu? Frustrazioa gelditzen da, sentitzen gendulako garai batean da sinisten gendulako bukaera bat izango zela, ordenatua edo konpondua. Eta nola ezer ezean gelditu den, oain arte, orduan bai gelditzen horrek ematen du pixkat. Aitarekin gauza hauetaz oso nekez hitz egiten dut. Bera ere oso itxita egoten da eta nik ere bere erentziaz nire barneko gauzetaz hitz egiteko zailtasunak ditut. Nik beti oso aktibo ezagutu dut, frente kulturalean eta batez ere bersoen munduan. Nik uste nolabait bizitza eman diola horri eta orain entzuten dudanean horako frustrazioaz edo etxipenaz edo hitz egiten egia esan negargura puntua ematen dit.
Ez zait oso justua iruditzen bortizkeriaren kritikaren ardura osoa gurea bezalako herri txikien ahoetan uztea. Ez diot nik bakoitzak bere ibiliaren irakurketa kritikoa egin behar ez duenik. Niretzat gure borroka armatua bere burua defenditu behar izan duen herri baten kausa zuzenetik abiatu eta bihurritzen joan den bide bat izan da bai. Baina bortizkeriaren historia luzea da eta estatuek ere ardura handia dute hor. Orain, bortizkeriaren historia okerraren zama guztia herri txikien bizkar gainean uztea, niretzat zapalkuntzaren segida moduko bat da, eta humiliazioaren kapitulu berri bat, kasik esango nuke beste violentzia ekintza bat. Eta bakea benetakoa izango bada, ezin da izan hitz huts bat eta errendizio huts bat. Eskubidez kargatuta etorri beharko du. How are you? I'm fine. Yeah? I'm fine. Yeah. Oh. How are you? Welcome. You? Okay, everything okay. This is Marius. Marius? Yeah, we're going to Oh, together. yeah. Nice to meet you. How are you? I'm fine. Fine? Just waiting for Yes. to sing with you. Amen. Say on. Ano? Christakis. How are you? All right. You? Yeah? All right. You? Fine. And you? Right. Good? You see the Basque Country? Good weather, eh? Good weather. Good weather. We brought our shorts. Yes. Ni Txiprera joan nintzen eta orain txipretarrak guregana datoz. Donostian nazioarteko improbisatzaileen topaketa bat antolatu dute eta han hartuko dugu denek parte. Yes, you can play. No, Marius, you must sing. No, you must dance. No, you must dance. It's a good melody. Giorgio, we can improvise in this melody. Is it possible or not? Yeah, if you want. Yes. No problem. Marius, Yes. he can do it. Okay. Yeah, we'll speak. Okay. Zu Txipreko laguna, zure lurgorria. Zu Txipreko laguna, zure lurgorria. Euriak egin dizu ongi etorria. Euriak egin dizu ongi etorria. And then I have It to was. improvise back and Yes, play you can back. do. Yeah, I can do it. I might need some time to do it. Σαν ήρθα που την Κύπρο και βρέσεν πολλά. Σαν ήρθα που την Κύπρο και βρέσεν πολλά. Βάλεις να παρπατούμε μέσα στα πύλα. Βάλεις να παρπατούμε μέσα στα πύλα. Zu, Marius, pasazara sekula beste aldera, pasazara sekula iparraldeko aldera. Δεν έχω πάει ποτέ, δεν έχω ποτέ περάσει τα σύνορα, αν και θα το ήθελα. Για να περάσεις από τα σύνορα, πρέπει να δείξεις ταυτότητα ή διαβατήριο.
Και δεν θέλω να το κάνω αυτό, γιατί δείχνοντας ταυτότητα ή διαβατήριο, είναι σαν να και παραδέχεσαι ότι περνάς σε μια διαφορετική χώρα. Δεν τους αποδεχόμαστε ως διαφορετική χώρα. Είναι παράνομα κρατημένη η γη μας εκεί. Gaurkoan, hauxe duzue, bertzotan improbisatzeko gaia. Muga. Hainbeste herrizati mineta zauritu, hainbeste herrizati mineta zauritu, ni galdetzen dut mugak nork eraiki ditu, ni galdetzen dut mugak nork eraiki ditu. Θέλω πολλά να πάω στο πρώτο μου χορκό. Θέλω πολλά να πάω στο πρώτο μου χορκό. Τα σύνορα ομπρός μου να μεν τα ξαναδώ. Τα σύνορα ομπρός μου να μεν τα ξαναδώ. Άμετ, ο αδελφός σου εξαφανίστηκε. Δεν ξέρεις τίποτα γι' αυτό. Δεν ξέρεις αν ζει ή αν είναι νεκρός. Θέλεις να θάψεις το σώμα του, αλλά όχι την ανάμνησή του. Nunote zaude bihotz puska zar, ene galdutako anai, zu hil zintuzten guztiak libre, hortxe bizi dira nun nahi. Nere barruan drama honekin, bi oina zelatz ditut ai, zure hilkutxa utxik dagota, presondegia ere bai. Bu benim babam ve burada yatıyor. Bu da benim annem Şefika, Hüseyin burada yatıyor. Onlardan çok uzakta kaldım. Uzun zamandır. Özlemleri içindeyim. Anne, baba sizi çok seviyorum. Hayatımın yalnız 17 senesini sizlerle yaşadım. Geri kalanları sizden uzak. Sizi çok özlüyorum. Sizi çok aradık. Ancak 48 yıl sonra kemiklerinize ulaşabildik. Şükürler olsun Allah'a bize bu günleri nasip etti. Ve şu an kabrinizin başında size dua ediyorum. Fatiha okuyorum ve çok mutluyum sizleri bulduğum için. Şükürler olsun. Allah'ım bütün canlarını bekleyen herkese yardım etsin. Yardım et. Yardım et Allah'ım, yardım et. Neretzat inoiz ez da izan du, zu bezalako mutilik, zoritxarreko egun batean, utziko zintuzten hilik. Desagertuta hor zaudelako, laino batetik zintzilik,
zure egia dakiten oiek, zergaitik daude isilik. Καλώς όρισες στο σπίτι μου στην Κιθρέα. Καλημέρα. Είμαι η Μαρία. Αμέτσι. Αυτό είναι το σπίτι μου. Εδώ είναι ο τόπος που γεννήθηκα, το σπίτι που γεννήθηκα, μεγάλωσα. Έζησα τα παιδικά μου χρόνια με τους γονείς μου, με τα αδέρφια μου, ευτυχισμένη. Όμως, εδώ συνέβηκαν και τραγικά γεγονότα. Εδώ σκοτώσαν τους γονείς μου και τα αδερφή μου το 1974. Εντάξει. Τα συναισθήματα προπαντός όταν μιλώ εδώ στον τόπο που έγιναν τα γεγονότα, για μένα είναι πολύ τραγικό, πολύ δύσκολο. Badakizu zer gertatu zitzaion zure familiari? Έμαθα πιο αργά, τον Οκτώβριο του 1974, διότι μέχρι τον Οκτώβριο του 1974 νομίζαμε ότι οι δικοί μας ήταν εγκλωβισμένοι, ήταν σε ένα χωριό πιο κάτω, ότι έμειναν εδώ. Όταν τον Οκτώβριο του 1974 ο Εφημεριδοπόλης έφερε μας την εφημερίδα σπίτι, εκεί που εμένα στη Λευκοσία, διάβασα οι πεσόντες της περιοχής Κιθρέας. Ανδρέας Ορφανίδης, Κρυστάλλα Ορφανίδου, Μιλίτσα Ορφανίδου. I was shocked. I was shocked. I learned this from the newspaper. Έκαναμε εκταφές εδώ, έκαναμε πίσω, πάρα πίσω, μες στο δρόμο σχεδόν, τίποτε. Τίποτε. Μέχρι τώρα ψάχνουμε. Can we go to see? You know, ξέρεις, it's locked. Somebody else live in this house now. I don't have the key. I'm sorry. You see, to come to your house and cannot enter in, να είσαι στο σπίτι σου και να μην μπορείς να μπεις, πόσο δύσκολο. Άνοιξε, μάμα. Άνοιξε, μάμα. Ήρθα. Μάμα, ήρθα. Εδώ ήταν η κουζίνα μας. Και δίπλα το μπάνιο. Διότι έκαναν την εκταφή και μετά ευλαστήσαν μέσα στο χώμα, ευλαστήσαν τούτα ούλα. Όταν έκαναν διερεύνηση, τούτον ήταν το δωμάτιο της αδερφής μου. Το κρεβάτι της ήταν έτσι, εδώ, και λένε ότι την βρήκαν πεθαμένη πάνω στο κρεβάτι εδώ. Έτσι μάθαμε μετά, δεν ξέρω. Κανένας δεν είδε. On egiten dizu zure etxera itzultzeak? Σκοτώνει με, αλλά θέλω να έρχομαι. Για μένα είναι σαν το τάμα, pilgrim. Έτσι, θέλω να έρχομαι. Κάποτε έρχομαι, κάθομαι, μιλώ με τους γονείς μου, μιλώ με την αδερφή μου και φεύγω και νιώθω έτσι λίγη ανακούφιση, αλλά αν νιώθω τέλεια καλά, όχι, ένιωθεις καλά. Naiz amorrua batzutan berez, sortu liteken bizitzan, gorrotoaren sasi horiek, haizeak eraman ditzan. Naiz eta zure oroitzapena, oina zelatzena izan, gure lurrean landatuko dut bakearen hazi gisan. Hi, κορούδες, σας είστε καλά?
Bomba? Valla gala. This is Samet. Hello. Sevgül Uludağ. I met Sevilay through Sevgül because Sevgül, she was writing in the Alithya newspaper, and my husband saw her articles, and we applied for her for help to find our beloved missing persons. Baina zuek bi aldetako biktimak zarete, bat greko-txiprioten aldekoa eta bestea turko-txiprioten aldekoa. Nola daramazue hori? Before meeting Sevilay, I had a lot of hatred. I was like hearing Turkish Cypriot, and I was having itching my. But when I met Sevilay and I heard her story and I live here, like family, I understood that we are the victims of people that they want to do their world, to have their world like this, not to leave people to live free. Maria ile birlikte olmak beni çok mutlu etti. Çünkü yaşadığımız acıları paylaştığımızı hissettim, gördüm. İkimizin de çektiğimiz acılardan sonra bunun insanları kahrettiğini, savaşların insanları yok ettiğini, kahrettiğini ve etrafa çok büyük acılar saçtığını, o yüzden her zaman barış olmasını ve dostluktan yana olduğumuzu göstermeye çalıştık. When people hear them speak and explain why we need peace, they are the ones who suffer most in Cyprus. Sure, you can lose your house, it's something else, but human life is so precious. And they have lost human lives. And what is interesting about all these relatives or missing from both sides is always when they lost someone, they also lost property, they became refugees, they were very poor. They had to learn how to survive. They are the voices of wisdom that communities should hear because they suffered most. Bi aldetako biktimak nolabait elkartu eta guaina idia desagertuak pixat bilatze lanetan, lurre azpian tikateatzen eta... Hemen gerra zibilarekiko igalaro behi. Eta hauek hiru eta hamalauan izan bazan gerra, berrogei eta pare bat. Dudik gabe hemen bizirik dauden zauri asko daude eta orain pixkanaka ari da nolabait ez bi aldetako biktimek eta elkar bizitza bat eta horako beste pedagogi bat egiten. Ni uste guain arte gutako bakoitza tokatu zaigun aldian oso arrazoi asko batik eta gertatu dan guztiagatik eta oso posizionatuta eta horko begiratuakin egon gehala eta arrazoi politikoetan hori ulertu garen empatizatze lan gutxi egin izan dela. Beste alderuntz, nik autoariketa bezala ere sentitzen da egia esan, autoariketa bezala, ez esango dizu, batzutan kosta egiten da, baina empatizazio minimo bat, ulermen minimo bat, hurbilketa minimo bat, bagoitza bere talaian egon da, eta igual egoerak ere behartu du hortara, baina bada garaia pixkat niretzat, zabaltzeko, ikusteko. Ni uste guk geuk ere, ni galde euskaldun eta bat tokatu zaidan familia girotik ikuspuntu bat eraiki dut eta ikuspuntu horretatik segitzen dut ere begiratzen eta ulertzen gauza asko, baina egon da uste autokritika kostatu bat ere, empatizazio lan nekez bat eta errex bestearen posizioa deskalifikatzeko joera bat.
gaindikoa da gure harremana, doaitxo bat badugu bersoak emana. Gu ezkara joaten paisaietan barna, guk bidaiatzen dugu jendearen gana. La 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 Kantuz sortu naiz eta kantuz nahi bizi, kantua duten elur ta iturri bizi, kantua hausnarbide, oiu ta iritzi, kantuz abiatzen naiz ta kantuz iritsi, kantuak egiten nau arrunt bezain bitxi, txori kantariari lehiorik ez itxi.